үткәрмиләр бит. Начар бит әдәбият озагым дип. Әле синең миңа язасы көннәрең алда. Бәлки үткәрмәсең. Үткәрәм. Брат, 41 булмаса может быть. Үткәрәм. Үткәрде менә Аллага шөкер яши. Әле шунда утырабыз да инде бик күңел иттереп кенә эмоция белән бер басты бер. Абзый, әзәй! Bir sağ gözümde ettim öyle deyip barattığı mişerçe. Rəhmət saqırğanına, mənə salavat azini qoşan kurrim əli. Mənə rəhmət çaqırğanına, senin 40 yaşında şulay oturabız. Salavat ayılan birge oturam bit, aşağı başıb oturam, bu bəxit deyip məni zorlayın deyip. Firzer akılına tınlap tura. İl yaşına takırsan, il yaşına kilem, 60'ına kilem, 100 yaşına da şulay oturağa yazsın degeç Firzer bastı da. 100 yaşında. Bik köngülsüz bulur, bir züm oturamayın da siz bulmazsınız diye. Şuna göre, benim etkeni tege, ku vakitte aldığına gele. Şuna göre, sen her vakitte uylap siler. Kim kildi? Salavat, kimdir kildi, tuqta. Aşağı, şimdi Jaylı eymir taptık. Şakırman kişi kilmegendir. Estağfirullah bu nerse. Allah nindi mögüzü nerse bu. Xotini qilanıp qarağım benim. Kirtik miken bana? Kilge şimdi kişi arasında eleni bilmez, kirt, aç. Hürmetli efendiler, hem turdaşlar. Hesabı? Sizin karşıda bütün dünya munçalar gildisinin baş yetekçisi Sabınıf Tazıya Kımganuroviç. Hayırlı keş, parlamentçi hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı keş, hürmetli yubiler, salavat doğan. Kelmanda 1960 yılının 10. yanvarından beri bizden yubiler öz ömründe 21.000 yarım tapqır munçaga kirgan. Nişlep yarım. Çünkü Leysanga uylangaç kiyav munçasında vapşı joğumı çıkkan. Şuna göre yartığına yazılgan. Salavat doğan Paydağını yaşasa da, narsa verse de munçanı bik yaratkan. Şuna göre hazırki zamanda gününe bişer tapqır munça kira. Şuna göre biz bütün dünya munçaçılar asosiyatsiyasının gildi olarak sana özümüzün en ataklı, en bulgan bulagımızın, en zor bulagımızın altın iman yaprağı bilen bulaklarga hesap etamiz. Hem indi gelecekte munçanı unutmazqa, munça bilen dost bulurga, çünkü totar munçada ol şistarıngan, munçada urşigan, munçada sırlarga öğrengen, köp sırların silaşkan, hem köp kına üstöge yerlerde munçada halaytilayken. Okra salavat doğan dürüsün etkende, sen özün de aytdırısın munçada sırlarga öğrendin mi? Garmında şıkırda tabital ol, özü silaganı var. Munça yaşasın, şu okra doğan sana, Kurukmeşi özümüzün asosiyatsinin zor bulagın tapşırığa rüşat et. Alıp kırıgız. Munça parayetip getirdim da. Salaza keş. Mına bitinde sen, biz bilemiz sen, Tatar yaş artistlarga da, özümüzün aksakal artistlarımızga da avtoritet bitin. Yaşın, yamağa şulay bit değil mi? Kaldırmay kartlarını da, yaşları da, şu kıra bizim munçasın avtoritet o da yazgan bir kişilay var. Munça tübetayı. Rahmet. Şimdi bana, köpten kütülgen özümüzün munça medalın rahim etip kabul et. Bana ol salavatka 50 yaş deyip yazılgan munçanın bulagı özün kiyindir şunda. Eymen yaprağı. Karaca keş. Şimdi bana biz seni bugün jubilidasın kuşma munçanap geldik. Hazır bit munçalar suda da yüzü traktörga da takıp жүртелер. Şuna göre özümüzün Mercedes'ka takka munçanap geldik personal великолепно шли. Şuların birisi bizden ilindeki gına tügül çiğit ilden de. Şuna göre sizin karşıda karşıga bütün dünya sırt çabuşçular şampiyonatında absolut şampiyon. Ayı sırt çabı, kabırga çabı boyunca Junlu Bilbao iyesi Şakirhan Şapşapli. Rahim et. Bakın seni Gördün mü?
Haş! 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 Ya karı mısın? Ya mumuka? Salavat! Bu seni tuğan kim bile atladı. Rahmat. Men so'g'ishga tirishadi deb turaman. Yo. Tele shunday. No, hadirin Salazakish, o'zimizning munchaning g'ordisi bilan tanishtiram. Rahmat. Mana bizning munchadagina o'zining qo'l jigarligi, ustaligi, bilimi bilan butun dunyoda don qozongan buldozer Klishkili 3 minutda kishining suyagini sutib jatirgan Kastaprav Umra Avaliyev. Ketadi. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Şef chaqirtdingmi? Chaqirdim. Narsa kimni bunda? Avvallarga massaj kimga qo'ydi nishik? Ashiqma, mana bobayingni taniysanmi? Hey, yo'qlar, git. Bobayingni taniysanmi? Bu bittagi avtogonkalarda aylanish obzay to'g'ilmisan? Narsa bunda yubileyning tikkini normal söylash. Yubileyning 50 yaş. 50 yash. Bu yoshga yetgan shaybat. Bu xatni aylanuvga. No. Olayda bir ko'zi mening mazak. Sayir. Sen bulay yopiqlikqa qarama. Onun qo'l jigarli oyoq slavoy. Bundan avvela ventilatordir, shunga darak silkinibroq yuriyor. Narsa? Ventilatorni so'ndirasiz. Bilasan kelsa, Robin komandasi ne ishim Barselonani jingda deb o'ylaysan? Men emas, butun komandaga men massaj yasadim. Tak. Qurbon berdi ishdan boshlab. Shunga ko'ra singina qolmasin. Yasarmiz. Taksa Salazak ish hazırlan. Var sabunlaring, nelaring, mazlaring hazırlab qo'y, so'ndan ishqirsin sirtin. Yarar, hazırladim. Klientlar aybat bet. Allah Bir san rahmet. alqishla. Salazak ish. Biz endi bilamiz sening bekniq balelchik ekanini bir tapqir ikkovda o'tirgan turib keldi. Biz тоже yaratamiz hokkini, shunda bir shi'ir chiqdi. Bek motor chiqdi endi ol menga qolsa. Oq barislar jingan chaqda bir boshqa usasin. Biznikilar jingilganda nishaqat sugunasin. Var endi anda bit untula. Anıtılar o bilen şular. Ayı. Anda bit untulur için var biz. No jubileyde endi boş kullan kelmiler Salazakeş. Boş kullan kelmiler. Şuna göre biz sana zor bulak ap geldik. No zor tugul endi onu. Ağır bulak. Şuna göre rahim etip sana tapşırığa ruhsat et. Alıp kırıgız. Yok bu tugul. Ana. Kimga berdigiz ana? Kimga berdigiz? Allah kimga ko'tarkan. Sen o'zing ko'targay, shap-shapli. Salazakesh, bunda oshib turmaymiz, oti raket simon ushib ketdi bu, yopiq narsa. Bar, Ferzar abingga ber, samovardan aroq ichib o'tirmasin endi. Hurmatli yubilar. Endi bizning buncha talantlar bilan bek boy. Shunga ko'ra sizning hurmatga 50 yillik yubiley hurmatine o'zimizning munchadan birgina kuplet jar rahmat etib tingla. Rahmat. Qo'shilib qadam boshlasang. Taraftanımda yaşay bir kurenekli irat. Bir vikçarıcı profesör, avtogonçik mitsenat. Şu mahir kebek kuzlaşa, prezident kebek eşli. Жириновский kup ızgışa, akbarız kebek eşli. Jırlap yaşasın sallavat, ununağın bulgança. Gastrollerden tuktama, käşilügüne tolgança. Selamet yaşa zəkiyeş, kum halkını mındarga. Dağın ilme yıl jırlasın, en kaderli dostlara. Hey! Paravat! Paravat bu işler.
Salazakиш, bayraming bilan. Rahmat sizga. Bundan so'ng обязательно шабабыз. Bütün qonaqlaringizni buncha tura qiymat tugul. Rahmat. Abonim etsin. Bu jeketigiz taralgan shop chiqib ketdingiz. Ayda bu yoqdan ayda. Bor, munchaga borib buni ne? Salozagich. Sashka, qarali, sen bik joylig'ini tege tug'an kuningni aytmaygina bunda eshik oldindagina o'tkaru bik kelishib bitmas. Shunga ko'ra mana hali qarab turam Salovat. Bunda bik ko'p bo'laklar yeyildi. Buni nechga olib qaytib bitirsin ekan? Mana bitan olib borishsizda bitan qo'yg'isi oqsha dey. Oqshani конечно kerakmi deb aytgaramay. Ansi durust bo'lmaydi. Tege biz oqsha ortidan qo'ymadik, chunki do'stlarimiz yaxshi, elimiz yaxshi, millatimiz yaxshi, Allohga shukr. Bir ikkigina krokodil so'rar ekan, qort krokodildan, atisidan. Atay, men bir qo'shan mana bik ko'p oqsham bo'larmi ekan deb aytadi. Bola krokodil. Ota krokodil aytadi. Bola, qo'shan degach, sen kashuluk bo'lgash deb aytadi. Shunga ko'ra Salovat. Oqsha bir narsa tugul. Oqshalar tegidan jag'alakkanlar bit. 10 tankalik ujmoqqa kirib bor ekan, 50 tankalik ujmoqqa, 100 tankalik ujmoqqa, 500 tankalik ujmoqqa, 5000 tankalik yugurib kelganda ujmoqqa kirgan eshik tubida hozir el to'xtatganda qo'ya borasan deb aytadi. Ujmoqqa senga ne положено? Ishlab, onda eski mendan balaki 50 tankaliklar, 100 tankaliklar kirib ketdi. 5000 tankalik degach, G'azrail, слушай, bizning seni masjidda ko'rgan yo'q deb aytadi. Qarali, Salovat, bulay degali, sen buna o'zining eshik oldidan qo'noq yeymi? Bek joylig'ini, xitrig'ini tug'an kuningni yubileyingni o'zdirmoqchi bo'lasan. No, xalq bilan zo'rroq aytib, xalqni shey o'zdirga kerak. Zo'rroq binolarda, madaniyat yurtlarida. Endi Kamal teatrida o'tkazamiz. O'tkaramizmi? O'tkazamiz. O'tkarik, shulay deylik. Bo'lishasizmi? Bo'lisham. Bir so'zsiz. O'tkaramizmi? O'tkaramiz. Biraz shulay so'rashdik. Shulay deb, hurmatli tomoshabinlar, Salovatning yubileyin Kamal teatrida davom etamiz. Hozir tanaffus do'stlar, sizni onda fursat kuta. Foyda Salovatning yubiley hurmatine bir narkomovskini jiberga ruxsat bugun. Tanaffus. Uzadasың bu ömür. Bişiktegi bişke, bişle unlığa, 15'ke, 25'ke, nihayet 50'ge türlene. Mine şulay, yaşı de, kütmegende, uylamaganda, bişikten tışıp, 50 kat üzgergen irge əvürlə də qoya, Xudanın bir qapqadı bəndəsi. Ey, Nihal, illili, bigirək yaltıratqanlar özünni. Bar kişiге, bar dünyaga kürsətələr imiş. Kürsətsinlər eydə, kürsətsinlər. İri kişini bizi bulsan, tik şulay da aldınğa yazılğan ölüңнән көріп тұрам. Sağınasın sen meni. Bişigingni sağınasın, yaşti. Meni köplər sağına. Tik nişik kiri qaytу yolыңына bilmilер. Керек миде. Барған yolың дұрыс болғанда, кері қайтулар неге? Мен бит сені халыққа бердім, яшти. Нәқ уақытында,
нәк кирәк шағында, нәк мұқтажлық барында бердім. Демәк, иллілінің бұлай матур ялтырауында минем ілішім де бар. Яңрайда яштәш бар дүнияға, думбыра қақ, мандалина ширттер, құрай мұңлансын, гармон сыздырсын, яңрат яшти, ишеттер жырыңны. Шыққан жоқты туларымны куям пулыңа қадірләсін татылы минутларыны шул хисләріні алсын tatlı minutlarını şu hislerini alsın yoluna. Muğsu isterlikler olursa eğer üzünü bilen yolga almasın yaktı şadlık bulup yüreğinde sadışlımın yoldaşı bulamazsın yaktı şadlık bulasın yüreğinde sadışlımın yoldaşı bulamazsın. Uçraşmabız diyen şımlı oyalar kilmesinler senin başına seni qaytıqanda alı su şeşek tutup yeni şığarmın senin barışına seni qaytıqanda alı su şeşek tutup yeni şığarmın senin barışına mine şığarmam senin barışına. Татарстанның халық Россияның от қазанған артисті Абдулла Тукай исеміндегі дәулет бүлігі лауреаты Салауат Фатхиддинов. Қоя достым, креслі көтергенше, мұны алып шығалы, мұны келелі мұнда. Нәрсейін тағын? Ей, шушы тәхітке отырмағаны бұт трибуныға басам енді ол, Нешесізсің сіз? Тауышлама сен, шыпырт қанаттыр, шыпырт қанат. Мені де яфала бересіз, өзіңізді тудашуды. Сенің білән менға шушы кеше тарафынан изгі вазифа берілді. Бұл трибунаны білесің ме? Татарстан Республикасы президенті Ментимир Шарипович Шаймиевичтің қойдық. Хөрмәтле тамашачылар, юбилярны Ментимир Шарипович өзі құтлай.
жарковато, конечно. Салават, сен бар, дусларыңны шіре тұр. Проезжаю мимо, так сказать, не мог не обратить внимание на рекламную афишу. Салават Ильеш. Каждая буква с человеческий рост. Ну, это где-то чуть выше Салават. Кстати, чуть не опоздал. Почему? Потому что везде камеры понаставили. А шум кельмеге. И я даже знаю, кто. Вот вы только представьте. Кортеж президентский. От точки К, Кремль, до точки Т, театр Камала, едет со скоростью 60 километров в час. Значит, спрашивается, это во сколько должен выехать глава республики, чтобы застать публику в адекватном состоянии? Вот вам задачка. Давайте думать, решать. Кстати, Рифкат Нургалич сам присутствует. Өзі келіп отырған ол чуканчик. А вообще хочется сказать, Салават, молодец. Молодец. Трактордан түшу білен сахнаға шығып қаралы сен. А Башкортостан татарлар гомумен актив. А про Салават-то вообще говорить-то не стоит. Значит, куда ни сунься, везде он. Даже меня начал вытеснять с позиции. Вот раньше у нас в республике было 2 бабая, а сейчас, слышали, наверное, стало 3. Я, Каш бабай, и Салават, конечно. Вот кто не знает, мы его назначили председателем детского фонда. Мы посовещались, решили его поставить. Мейтен за одну из своих детей подсчитает. А то ведь человек часто гастролирует, да не халярмбель полный. К тому же он еще и спортсмен. Гонщик. Так гонит, я вам скажу. На своей машине такие кульбиты выстраивает, что Миниханову даже во сне не снился. Вот Миниханов уехал в Европу, тот же чемпионом России стал. Кстати, Салават Синхара, Миниханов шабады пшапма, аның абысы гаишник. «50 лет – это, конечно, все. 50 лет для мужчины – это подведение итогов. 50 лет – все. Бітті деген сөз. Жетмішті рахат. Икінші суы шашыла. Что я могу сказать? Татарская песня. Ведь это же идеальная формула сохранения нации во время кризиса. Вот во время кризиса надо петь и улыбаться. Что я хочу сказать Салавату? Салават,
50 еш түгел инде ул, конечно. Ну, 50 еш. Ну, бір-екі срок чырлый аласың әлі. Продолжай также радовать наш народ и в особенности женщин. Почему? Потому что ведь женщины нас любят. Пока біз бұлдырабыз. Ихтибар үшін, рахмат. Эмиль Талипов. Hörmətli tamaşaçılar, hazır indi sahnəmiz turuna şın prezidentimizni Mintemir Şaripovich Shaymiyevni chaqiramiz. Siz Шаймиев президенттен кете екен деп, аптырап еридіріңіз мұғынша. Біздің халықта шынды президентлер бар. Шыннан да бұлдыралар. Bu Emil'den əllər, işlətirsə qalə. Talant. Hürmetli milletteşler, Tatarstanlılar, Salavat'ın юбилейі. Болған жегет. Біздің халықта ир кіші турында ең зор бәһә бересін келсе, біздің яқларда, біздің яқлар Башқұртстан білән көрішіде her vaqt aytadilar, bu bo'lgan yigit deyip. Şundan da salavat bo'lgan yigit. Rahmat sen. Yigitlarning yigiti. Kishilarni yaratadi. Kishilarga xizmat etadi. Shuning orqasida biz uni yaratamiz. Ko'z oldina keltiruvi avur, ishlamagan bilmay. Aytalar bit, aşağıdan bilmey turağına bile deyip. Şul şaqlı sonda xalq sırıy konsert koyu yıl barışında neçe yıllar davamında ben aytar edim bu zor, bik zor hizmet. Rahmat şunun için sana bütün xalqımız ismine. Bugünkü юбилей кешесінде Salavatның анысы Тақлиба ханым мында. Басы қыз енді. Көрәсіміз келе деп айттылар перерив уақытында. Ләйсән мында. Аның тұрмыш иптәші. Басы қыз енді. Балалары, аның абилары, туғанлары мында. Ана кішіге баланың шушылай көркен болуын, халық яратуын көру, аннан да зор бақыт бұлырға мүмкін түгіл. Аны ойлап татырасы еғыл жоқта, ол шулай рахмет салават үшін. Өзіңізге тақлим хан. Салаватымыз үшін. Bu bulat meselesi bek
еш сөйләделәр инде бүген аның турында мин аптырап калдым. Әле ярый үзе барыбызды да сыйлады тәнәфес вакытында. Ул инде без аңа бүләк биргән кебек булды. Фирзар әйтте бит әле буш конвертны берде дә, син безгә һәр вакыт инде ни бурычлы дип, бу нәкъ шулай килеп чыкты инде. Менә син безне сыйладың, рәхмәт. Без дә сиңа бурычлы, син дә безгә бурычлы. Бер-беребезне аңладык инде. Шуннан да туган халыкларына якынайтуда да ул бит инде Башкортстаннан чыккан җырчыбыз, шәхесебез. Шул ук вакытта салаватны бөтен дөньяга сибелеп яши торган татар халкы барсы да белә бит, барсы да хөрмәт итә бит. Кем булырга кирәк сине бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләрең белсен өчен салават булырга кирәк. Рәхмәт моның өчен. Бүләк мәсьәләсен давам итәргә дә була. Россиядә шуннан да бүген әйтелеп кителде ул турда. Бик яхшы итеп әйттеләр. Тагын да кризис булмасын өчен салаватка Россиянең халык артист исемен бирергә кирәк. Бу дөрес була, кризиста булмый. Алла берсә шулай булыр. Аның указына мин кул куймыйм, барбыр да кул кысам. Иң зур бүләк. Менә ул. Сине яратучылар, тамашачыларың, бөтен милләттәшләребез, бөтен республика халкы. Моннан да зур бүләк булырга мөмкин түгел. Барыбыз исеменнән менә шушы чәчәкләр сиңа, сезгә, әниеңә, семьяңа, барыгызга да кабул итеп алыгыз. Беренче бүлекне караганнан соң мин сиздем эшнең мөшкил икәнен. Миңа бит чыгып сөйләргә кирәк. Беренче эштән соң. Мин карап утырдым да бу тәхеткә. Мәйтәм моны кире кайтарыгыз әле нигә икенче бүлеккә дә. Мин чыгыш ясаган вакытка да. Булар бит монда бит дөрес әйтә ул. Чыннан да бер нәрсәдә юнәп сценарий төзелмәгән монда. Нәрсә телисең, шунда чык та сөйлә. Бигрәк тә миңа бу тәнәфестән соң, мәҗлестән соң әле минең әйткәнем, әйтәм мин алай-булайрак килеп чыксам, бик гаҗәпләнмә дип. Шул чама бара инде монда. Әйтәм, теге тәхетне чыгар әле. Карап утырдым да шул тәхеткә, мине битендә хәзер эш җиңеләеп бара. Иҗат шайтаны миңа каядыр килеп беләккән ул. Минем қолдан чыгып ычкына алмады, чөнки башка эшләр күп булды. Уйлап утырдым да, әйтәм, татар телендә 3 сүз бар. 3 сүз бар. 5 хәрефтән тора өчесе дә. Баш хәрефләре беләгенә бер-берсеннән аерылалар. Бәхет, тәхет, ләхет. Ошыймы-шамыймы? Булар бер-берсенә бәйләнгән төшенчәләр. Салаватның менә беренче бүлектә тәхеткә утырмавы миңа ошады. Чөнки тәхет
бәхет мол, бәхет тәхет мол, ул һәр вакыт фәлсәфи күзлектән караганда зур проблема, зур сорау булып тора. Өченчесе инде аның ләхете Аллаһ Тәгаләдән тора. Шуңа күрә бәхет тәхеттә генә түгел. Бәхет синдә. Синең булганлыгыңда. Ходаем озак гомер бирсен үзеңә. Исәнлек, саулык, иминлек. Ләхет турында аны турында әйтергә ярый. Минем уйлавым буенча, фонограммасыз җырлый торган күренекле артистлар өчен киләчәктә, әле бит аның лицензиясен Равил Шарафиевич бик озакка түгел, бирде, әле озайту ни белән, мөмкинлеге белән. Аңынчы мондый булган җегетләр өчен ләхетне концерт залы кебек итеп эшләячәкләр икән. Ул иҗатның шиге шамасы юк бит инде. Шулай иттереп мин күз алдына китерәм. Әйдә теге әтәч турында бәхәс бик каты китте бит инде. Венера белән. Икегез дә һаман байтак кына яшәп, аңламагансыз икән. Бер әтәшкә 40 тавык бирергә ярамый. Нигездә дөрес түгел ул. Аның нормасы 10 тавык. Ул мәскән кышкыр биша кая барсын. Yevin Şakirov yazıp bana. Yok, әле бит минем иҗат башланагына. Нәрсә белә бит? Моны күз алдына китерү авыр. Җырлау дигәннән, әгәр дә Хәмдүнә минем пионер вожатый булган булса, мин дә җырлар идем. Не повезло, так не повезло. А ему повезло. Хәмдүнә астында түгел инде. Ничектеләр әле? Ну, шулай диләр инде. Бу сүзләрне мин сиңа не подсказал. Үзең сөйлисең. Хәмдүнә астында 3 ел пионер булганчы, 1 ел утырып чыгу җиңелрәк миндә Жарвиш. Ул шулай тыйла гына. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Хөрмәтле ватандашлар, чыннан да без горурланабыз. Салаватыбыз кебек шәхесләр булу белән. Байбыз. Булган халыкбыз. Шулай булсын. Эшлик әле, яшик әле, җырлап яшик. Уңышлыклар үзеңә. Бик зур рәхмәт. Менә беренче өлештән соң нәрсә әйтергә тиешмен дип әйтте Мидер Шәрбеш. Менә хәзер мин нәрсә әйтергә тиешмен президенттан соң. Бу сүзләр әлбәттә барда әйтик аванс дип исәплик. Аллаһ Тәгалә күп гомер биргән, шуны яшик. Бергәләшеп, матур иттереп. Без бик кирәкле халык. Кайсы милләткә җитми шунда язалар безне. Без резервтагы халык. Кризис дигән әйбердән мин курыкмыйм. Бер гастрольне кайткач та миннән сорый хакыйкать чырачакта
Ничегенде сәнгать ничексің деп сұрайды. Сен бетінде көп үйресің де, тігі үйресің деген гүлейтесің деген сөз түгіл. Гастрольда чөнки хәзер дөрес аңламаска мөмкин кайсы бирләре. Ничегенде ди татар нишли дип сорый. Мин шаяртып әйттем. Мин шарыбыз. Маңа тиктен булмаган гастрольләр шул чакта уңышлы, я требую продолжения кризиса дидем. Чөнки безнең ана шул айта салават ул безнең халыкта гына шулай ди. Башка халыкка хас әйбер түгел ди. Шуңа күрә бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Соңгы очрашу булмасын. Бер яңа җыр башкарып китим әле. Мен булдыра алсам чөнки җиңел түгел. Tabiatte salkın kış ayları Көңілім жайны күтті сағынып Сандуғашлар білен бірге қайтырсыман Бәқіт сүйеу барысы тізіліп Қабатлы ғәлі Biz saf süyüvene yanartı gali Biz mehabetini yüreğin bilen Ağla sinirken bulalımına Sin merhametine Tünler diyerek uzun öter Yalnız ay bilen min sirleşer Resmini alan seni sağınğanda Senin bilen buya sileşer Babatlı gali Bir saf süvene yanartı gali Biz mehabetini yüreğine bilen Ağla sinirken bulalımına Sin merhametine Üzerinin avtoru Can dostum Alfred Yakşımbetov Alşayski Alıp gitçemin yanlarına Alıp gitçemini üzüne Işanası ile şın küngülden Süyem sine digen süzüne Babatlı gali bir saf süvene Yanartı gali Ezine habetini yüreğine bilen Bağla sinirken bulalımına Sin merhametine Babatlı gali bir saf süvene Yanartı gali Ezine habetini yüreğine bilen Ağla sinirken bulalımına
merhametli Bul mina Sin merhametli Salavat Fathidinov. Rahmat. Salavat Qozon Nuri Xalq o'yin qurollar orkestrina qo'shilib jiladi. Orkestrning yetakchisi Tataristonning otqazon artisti Rasim Ilyasov. Salavat turunda kulmak kiyib tuğan diler. Ni işlese şul unga. Qayda barsa şunda yaratalar. Aның Үзебезнеке сөйкемле сөяк. Иң-иңлеге турында инде бик күп язылды. Әле алга да таба язылар. Әмне айрым бер феномен дип аны иң беренче якташы Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин атады. 20 ел инде җырчының иҗатын ул күз уңында тора. Яхшы сүзеннән, елгыр шигыреннән калдырмый. Татарны сыкратырга, елатырга, иңрәтергә моң кирәк. Менә шул моң бар Салаватта дигән сүзләр, шулай ук шушы мөхтәрәм язучыныкы. Роберт әфәнде, Салават бүген дә сездән шаян һәм елгыр сүз көтә. Сәхнә түренә рәхим итегез. Мен енді өзімнің қадірлі достымның юбилейында бик жайылып, иркінләп, зурлап, аның турында сөз етмәкші едім. Бүтін ішіне біздің құрметті президентіміз бұзды. Қазір енді меңа бек тырышып, yazған шигырымны оқырға ғына қала. Ләкин баштық шунсын айтым, шигырым бек йомышақ тішсіз болып шықты. Ләкин ол сеніңше келіп шықты. Үпкәләштен болмасын, бұл сен ойлаған конверт түгіл. Әлік үшпішмақлы солдат хаттары болған конвертсіз ғына бұл шағир хатты деп қабыл етерсің. Ұзынша 4 пішмақлы. Салаватның әр концерті шығырым тулы аншлаг. Тағын шиғыр яздым енді, Салаватқа бағышлап. Қыланып көрсәттің енді, жырлап қарадың енді. Халыққа да, түрелерге де бірдей ярадың енді. Көп йылдызлар септіңсін истрады көгіне. Бар да сенің түслі жырлы. Сенің түслі сугына. Аларның бүтінісі де сеңа подражайт еті. Әбей апалар сені ой-ей абажайт еті. Сені жыршы итті дейлер әнкәмнің дұғалары. Дүріс айталар, ол зырның юғалы юғалғаны. Тек Салават Галкин кебек маймыл бола алмадың сен. Шулай Киркоров кебек айғыр бола алмадың сен. Галкин барда Пугачеваға бары бір шират жетмәс. Алла сақласын, Аллаға бары бір ират жетмәс. Бола алмадың Шакировта, бола алмадың Илхамда. Ләкин бүгін бұл сәхнәдә син сұлтан да, син хан да. Бар білгәнің жыр бит синің, бар білгәнің машина. Нишәгінә машинаның жеткәнсіңдір башына. Синең янда йырында ул Михаил Шумахер. Шумахерны бір кім білмей, білмәсін дә нунахер. Салават белән йөріп сүгенә дә башладым баға, гафу итегез. Зато сені татар білә. Нәқ сен кирәк татарға. Ирек бирмейсің татарға, тыныш қына ятарға. Сенің концертқа Салават һәр кім келә сүйініп, һәр кім келә дә сүйініп, қайтып китә сүгеніп.
Елда шулай қабатлана, елда шулай келәбіз. Біз бүгінде нешік қайтып кеттәсіні біләбіз. Бұлайда любой тишіктен сенің гына жыр шыға. Неш жаса да келіша шол, сенің кібік жыр шыға. Біз туймабыз, өзің туйма тамашашыларыңнан. Айырма бізні салауат тамаша жырларыңнан. Жыр сахнасын тошлый көрмә, йөрүй көрмә албырап. Бір кім болма, салауат бол, өзің болып қалбырат. Шигырымны тамамладым күшка салават. Үпкәләтсәм, ашуланма, үткән ішка салават. Татарстанның халық шағиры Роберт Миңнуллин. Ей, Нихал. Синең хәтерең кыска икән. 50 ел элек төштең дә оныттың. Тавышны да танымыйсың хәзер, Салават таный әнә. Менә қойдан келе екен бұл тавыш. Хаманда шулай тирбәләсеңме, яшти? Мин бит бушка эш юклыктан тирбәлмим. Мин тирбәтеп яхшы кешеләр үстерәм, яшти. Хәтерлейм инде, хәтерлейм. Әле мин синнән җыгылып төшкәнне дә хәтерлейм. Ай, каты булган иде. Анысы миннән түгел инде, яшти. Анысы үзеңнең ул чактагы тәҗрибәсезлегеңнән. Шулай. Тәҗрибә өчен һәр эштә остаз кирәк шул, остаз. Әнә күрәсеңме сәхнә артында бер төркем яшьләрне? Алар коляскада үскән балалар, Салаватның укучылары. Ну, җырлап та карыйлар, мин сиңа әйтим. Берсеннән берсе оста. Ә менә алар коляскада үсеп шулай әле, тирбәлеп шулай. Ә менә бишектә үскән булсалар ничек булдылар иде,